Egatilika nthini wa Nikyau Kiutetya Nguku. Yes. Ni wote endete Benjamin Powers. Benjamin Powers. Yes. Ngatika siatala. Mbeate ba uchuso sio. Thank you. Hello, wake wata. Neza. Nitawasami wa mulingeni na nzao yawe ya mitambo ni ambaito nthini wa Nikyau Kiutetya Nguku tuneneta nao. Uneneta na inyamu sio. Inyamu sioki. Inyamu sioki wengaliko siba. Nengaliko sia kwa mulinga. Kwa mulinga. Na thina ni mwao inyamu sioki. 2022. No gieno sana santume. Anaimo ito. Ibu ya tialetie o medene lensia. Na yuto evanya. Na uone wake. Niko naendie na teveka. Na teveka ila neno kiyo. Ngona imbete kama kiyo. Ayekata. Aimbete o na mule uni. Sindu sia okubyo bebisya. Aimbyo bebisya kwa okubyo. Na nae kwa kazi nyakwa. Na yu ila na kalangile kwa kazi nyakwa. Na sia kanino kemoke kalamuzi. Ando me message jambo mangide. Angolia yu na ambyo bebisya na wewe manie kweno kakwiro. Na mwanya niende kalamuzi. Na yu ede ya enda kana kabita chuma ke moto yikutoke kalemo. Na yu elana mo yenjo rawo yu. Amba ikalanga muzi. Ambia wende de meru yani. Wewe sio ndo me message ambia hii. Wewe watu ani ona ndo mbenda. Na mwe sawa na kile watu ani baitena. You kalana kile you bandu basi mwile. Kazi ni yako no kuombena. Na uni niye kile. Kazi ni yako ngo ni asimu na ndo meyake. Ande ani. Ile na ndiye kukue. Wewe na siye ya na siana. Anda rabiti bana toile to akitoile tu. Na wai na kebeti jambe. Na chati yo dona to ni. Na adia dona to ni. Adwa na ingi. Kebeti chati. Na sio kangi chati adwa na ingi. Yune na ziezi ame wakatano. Yuwe wakatano we. Nezi ame wakatano. We. Ila nezi yene dani wakatano na mkundi ambia hii. No ndo neza tumira na kazi. Yana konea kuwa kwa shimo na moyambe sili. Nondo aindwa kana na tiede mo. Na tinda njimwa atomera na mbeze siali. Ainde akana no wote ba tukekalana ko. Ngaka uyale ukeba. Na mweka ndo yakana ke kuitwe. Nje kalanya nako. Yu elane neno kieba na yakala si umwile. Yure na zio mona ba. Aumete yambe umakumuna nao. Aumete ba. Yo umete kwa almost. Ora ndapuro na hata kido na wizi babe kana. Kwanza ona gete kiko kinje monondo sio na mgoni ya kwa umako. Kwanza we size ya niwire ndo nimbisi. Nango kolia Kwa hiyo wekana kangia kakau. Yene rwana twelinya na tambe ka 2020. Na kala kangi ka 2022. Na titu ake. Titu ake agete ndwana tu. Agete to kutwana tu na ni okulia we kwake yu. Yenji kwake nyene neno kiene no ni bai mana mai kala mundu wa ina kibeti. Na no ke ope. No wete jugenge. No wete kala chambe. Iyo do ka awa bwa mwekiara. Ndana galile bana na zuzu akwa muya No kwenda ndwae. Na ke zuzu akwa muya Kibeti kirezu ya wo. Endo nene na nyaku muya se kibeti kana brother.
ayuwe the yuto na kala so ko ni nage age ti olongwa mozi niki nda longwe mozi ndo anyi ndo aku no nyatwa ndiye kwake ati no tuma inya wake anu manga mono ambite malaya ayu mwana ke ambia mandu ngwenda ida tu isoko na yu ni ukulia uenda atwike ata yana ndamo mugonia simu umugolia ninyo kwenda kana nikilage ku wanu mwendete nye njibara na nyele na ye akaindine na inya musio kitu yombola wenu mwendete nyene na mwendete lakini ile na ye akana kola okay na maketha mahendie ai mahendie yani aketha tena mo you know uo kwenda ai what nyene wambenda bunondule ndo mondo siona no hizi amona zizona nganda yeme seni yetu amene na wo hizi ani omuni hiyo ne yetu anene ko muku yeah ni wende na miaka yana ya na mbi yana ni miaka 29 na wasija wana ila ya kukwezia je bodi chao aitao ila ya kuwasija no na hiyo kenga we na yana wasija kwa kwezia hizi na rato sisi amambo siana siake kambe ke zanga disi na rato hizi aniona mundu sio na miaka 36 okay you and out man kana be okay ndo mutwa si kana no we are lokolo okay we no we are say ni azinya kwa ndiye ne munini okay no you out ye we munini wa wane soso na wane soso lakini kwenu kwa mango ama kumeo area veo wango makwa onezea watikala onake ku na no mesi wenda mesi onanda onezea kwa very nice okay kwa undwa amona nyanethe yaku nja mo njire kilo mona nyanezea kwa onezea wenda nezi kaneni tumutwae ni anezio manona mundu akureta chini ya maji anda na mona nondo anaiwe yani ni soso na moni anezi yesoso akwa okay kwa teyo simu bang kwa teyo ito yambe balate bikie yo ndo waenda ngia tabia ndangia na bikamusi nakata lekele ko neswingi si siondo maondo mailie sorry you do not have enough credit ndai say there ni tabange dia ngale kwa swingi mitambo ni ambaitwa sana muthikisi ni ndo kwenja na okwati ana ituma sana ama kioko ni movia muno maondo ni mailu maondo mokete kwanzia ilamba ile katambo sisi ya motumeo kale kwa swingi maondo mailie Your call will continue after this important message. Urgently update your SIM registration details. Dial star 106 hash to self-update or visit an Airtel outlet with your original ID. Hello? Thomas? Okay, waneza? Ni amugere neza tiwe. Neza biwende neza. Nende waneza nyi. Okay, kuni kwa inyamu sioki. Tendao manai. Wacha wene we yumba niti kwekala na kumutwa kwethi wa muka waku. Kabisa. Ne yumba niti. Nondo yu anatuelesia wayo kibeti na nanzi kanoto na usauke sioke aingi ngizana ngina yoguyo nangi ndiye zewe koyo wona nana soso na yu ni choto enda mko uwe serious kumutwa ni serious no iso bya siana ila we nasio na ndaka athina
ayenda kathine ko la thina wa kawaida o na ndakona kibeti watu aite kijuka ku aye we serious ndo tio wese mwana wa mwitu ambia uthina yuto yeze tutona ambia ba niguo lakini ndizaidi kila thina ndwe zaite kila thina kwa mutavyende to isu eoba ta inyamu sioke hello era undavye edu ndiane na nenge na mora yandi ze lai ka ro de ya mora ya kana de de kilo de ne de ne na na yu ne ze yu mu bango ilara siana ona ze ko ne zaidi kila nengi ayu nona nyambro kana nyabi nengi yibo dibo ne ndere yibo bande o yibo bangi okay ase ima kunemese kana no endete inyamu sioki na no matabetie no mwese akana ndi namba maraye na yu we mwese angata yo manono gweka nenge o matuko maizo nganga nange tio wese mwetu ndeze yawa ni mundu eweka azie ino ngina metho bo omuke withiete imunenga mwetu itu na toimwathimia eta mwathimia ata matha mwetu itu ni wathi na mbangania tio ugo no ugo kana chuwe onata aya digilogo ni kana tiganenge mwetu itu mwanake withiete imatha mathi na kibai melegela lelo ikui mathi atai lakini tanenga mbangania nitezi tanenga na mwetu itu bandu baseo tio ugo nego na yu wina wao wako tabia inyamu sioki yindi ndo mura ya de kumwana nge nongo nende na wangile bango manono ngweka umanondo kweka na no mwendete piu okay inyamu sioki wendo tiosu wa Thomas Nisu zena itau watoto vieta ndo mamusi zena ni nondo nye wa mpumanje nyenge dakwa iwa mingi okay Thomas no nena na mamu withie no wako na ngoo withie nde kwosa mwetu itu ona itu gethe atezani wako wathiba ngo nena ge no nende no nena thina wake ni mwa na mwetu itu tibe na munene no ila ngo kyao ba bele no ndo ko kutabwa na mundu mande yo bana ni amwe okay emene ya mwetu itu ke mwetu itu mukoseye chao anda mukose na mwetu itu no tona ukakuwa kauma ngo ingi aye we sure ko mwetu itu ndeo ne athina kwenu aye ndeo okay inyamu sioki ewe anewa newa lakini mwandu ete lakini yutondo neto ikalile ndeto inthi tondo kumbania maango akwe ovinae na itu ikalile ndeto inthi ndo ete lakini ezu ni kana tumina imwe nisu zena siana siana ila wina sio asia inondo kana tio Thomas ndo asia ikabuthia mwetu ito aye ikabuthia mnengi maitha maile bamwe maitha maile bamwe maitha maile bamwe uzuni ngomwambia kwake nomba kando ulo akia nomba kando no yoki nyamu zoki inyamu sioki na sio siana iswinge kana ni biwa bare kala si kala azizioka yena nginya kana heda wewe kala munona zero na twa de okay ndo enda toye kala na inyamu sioki
no tondo na ero no zwe kame kala uma ke kale mwenu ndo andai yana maundu wangi ndo andai ya okay ni sawa inyamu si okay sawa okay Thomas timo yako huwa atu ya uka kuugwito ende Ndekene nguvanga na ndi mutabia ngito tabia wewe umezeta mundu ume muzindu akawandu ila isi no thitha na ngoo yusuwe wendo ni sawa sawa ni kana uke tukuathimie mwetu ito mukekale na muguo sawa sawa tinda nesa mwetu ito Ndu iwe ni nene tandu ikomi maki nomba. Ayo wenze kuangana isinesa. Ni nene tandu ikomi maki nomba wewe abeka lata wa. Yo sawa yo mwenze nene. Ndiye iwe bathi oneza. No bathi neza. Na nikokolia iwe tila wano watu ite wita wewe hata siandiye nike. Yes, ndiye kana sio wezi ndiye ni wewe bojo. Tie ndo maneno kaenda hivi. Tuwe wewe bojo. Akila sia rwake dedi. Jume akalangire to nyandi. Akambe yocho nyamadharau na akangi ute. Nyekonda kita iwe ndio kwa nini? Okay. Lakini wenda akonye kwa kakala ka mistake kala kali kile kanini. Tele kale de mono no nduni. Yu na umako umusi. Na kalile ku kwa kingi moyo. Ina kalile mono. Muine kalete mono. Okay. No we kale no we the no ko try no ye kalo ba sanake. Ngi mwela kala ba zata yu. Uziwa mutwano nako. Ugonelevi inda dhati yeki aende na umubyo besia ne kana nake okay byo besia. Vyo bayake na lendi. Nizawa inyamu sio kiende. Ekato utedhi. Kindu chambe aende na ubyo bisi. Mondo umeoswe. Aende na ubyo bisi inyamu sioki. Agwade bina. Oze ingi. Na yu awe unuazi ya ni wende na oze ya. Kwa kwanza nuwe nukie. Agi nujuja mkonie muno. Newe si mondo umeoswe serious na mutwano. Wego. Mondo umeoswe serious na mutwano. Wego. Mutwano wake na inyamu sioki. Serious muno nabwo nondo yadukesia ondola wanena we ne umiye kola umiye oko biko musie oka ezete muka mabinda maingi no siasia na yazuzu na zozo makwati yani ewa oti mono ogete oboya enda muka okay ende tando make nomba mundu me bata na bata muno na mundu muko onethe na siana ingi aume ni meka sio tobuti ke yebete akagundo zikala ni makeja akunda so bawoke akalokeja nondu ewie no besiosu mondo ni wensa kwesi oke akizongwera akweri collect ni wensa kwesi ka collection akeswania na othe na kwa umieba na hivi ndesia mondo lake na yetongeania na iba mutumio wensi yetongeania na yeye na kwa kweli kila kibetija kana atwaito na kaiki ina siana siakwa ekane kilatie bayo ndo ruto na asia inya there mondo kwetwa Thomas nde sai kalate na mo kwa oyu nde kalate na mundu na mundu lake nosa koiye ande mutungi ya mobya wi mwana na onangobya ne nomya nondo akeu nondo noasa koiye siana ila batie wene moka koiye naye na sho bau usune mundu me okwebanga na ne wanena mbe wandu mamusia sia kana no kuthio mwaki abantu bakende uye kalasia na isu nondo emandia mundu la mekwekalanya emwe Ndio maana mundu wekalanya na inya. Nenda kwasia nenda kwasia. Yona be seriousness ba. Nenda kwasia na no useo ne wanena na sana ni twanena na Thomas. Ndio ndauti Thomas muno lakini ni past yake ni kuombetekelia ni ndauti. Past yake ni kuombetekelia nethe wananzika. Wenda mugora hizi yeto. Thomas no ombetekelia namba either nanzika naku. Orondo we either you nanzika onage na Yesu. Ndo wa yo yaku. Nethe wa nanzika na yo yaku neke with ya wananzika na mundu wa kola mundu.
nundu wailite ikula sia okay niki wakolile kibeti chambe niki wakolile kibeti cha keli niki wakolile kibeti cha katatu na akola chakana na tijikulia Thomas ndailetha ewe museo pio akasume athuku na teyuka kausungio kanini katena tei haiye maitha me athuku aonde na gumaitha me athuku patayo umwe museo then Thomas teyazia ni withana kathina na yutu izio katikulia kulio yingi kathina ni wetuye iye kukatia ni wetuye iye kukaweta ni thana thina nye nendete aka niwezi ni wailete kwa ni wailete kuyumilia thina ola withia wana uo ugazie nye thia nini thia wana thina wakwendaka na thina ola wakwendaka ni uo tu maana asia ibeti kibeti kiki kathina kiyake kathi na nini tuiye nondo ngai wakwa ni ngai kwate okombo mamutha makwa nikana withia yunine kala mundu muima nindo na utuge kana na nindo na utwana no nginya mundu ula wina thina mbetikila kanena thina utena thina ndundu uitwa nundu kathikwa ndagitali no ilea aikuita na no mutabya wina muimu na wengali kwa zuya tina na ndoenda umyango wako one muimu bala wewe ita ngwata ni lazima wambe itikila hii nyene na kathina na kathina ka no kathele ni kathele lakini yuwale akuitikila wina thina then thina uzuka kulongia libeti ti thina ana mwalimu ni wewa moyo mwalimu ni wewa moyo la ciana wasomethisio kona cio kundu o ciandikiwe cia kwatio mauya ona iti mandegezie na zozo mundu kwitwa Thomas ni skulu yake nenzeo Eva mutwano ena kani ndeitinya ibetete mutiani na ikadhi mucho understand ikadhi okwambe wa maundu amesio enge asu ondhe maendie mayo kwa Thomas imaanisha kana skulu ino ya Thomas skulu ya kune Thomas ibetia nesa Thomas we mathina metha na ume na mathina zitu ithana mo ama mucho understanding andetebo you are andetebo itithana mucho understanding ne anda ndivo titia understanding so kila wailite umananika na ti thina unique we na wewoga ni thina withana ume lakini ne aume ala ume ni metwi ya kana ni netwi ya kuusia na nipo wewa watwana na wetha wina ziana na wina family uyitwa mutumia nundu ni ndeto ilisi akwatanwa no tuiye mea mea you are no tuiye mea mama no tuiye ambao tua mea withia tikila mundu mukabetete tikila mundu mukabetete kila mundu mukabetete agethia ukatelema ni lazima Thomas mlingalio neno ndo Thomas na wetuye kana no enda utwana no minye na bedo kideko yona anewe mwana na yekano nake ose ando make atungi ando make nomba mondoeta wa nyamusioki mondoeta nyamusioki sioka musie mondoeta wambe musi lakini sewa kate matambia hati ya chambe ikithia kana ni mwamba ikalanthi mwamba unena mutoketa kwasi mwamba unena munene maundu mabata ma naina kibeti na kingi na nine twi yaki kana nina lili kana bala na balukile na ndika asioke ametuo ino ingi nine twi yakulumania naku nundo ne omundu na indi muyamba itikila na oingi kana chawo uyamba ukunikila kana chawo no twite sila wakutia mithombi mundu meatona ibaza kibedikitire mithene likitetheke ate uchenda agibyo byazia byo bezio baba india kitiele mithene likitetheke osa kibeti au measuko matemo ayokuyamwa meazu megwo ni wambe ona ilo tumbe buku na yete wane ito angini book of record aile kiwabu no mundu mewambe tumbo ya Genesis lakini mundu mewambe kosa mundu muka akililia utetheka amosi akililia utetheka na atetheka aende yana ikaya nake ginela in fact nyamu cyo kini wekie makosa nda ile uzemba asembe atie mundu na mosete onete chuma gini
gezeo yani vaimwetu muzeo nona to thina nondu agili otetheka yani ketha timu ito umunthe mundu we serious utani ute serious asizi wethe ketha timu ito umunthe wethe chawe so ekana mbomo byobisia na byobisia na nyamu siokieka makosa tutona utia mundu ume au byobisia mpaka kwa davina kwa bino isembodi we wathike ndege ata anuwa kubyoboise na newa kuyobyasya mae makosa na itikila ikulikana na kuketha ando matwana maisa olikana makwatiani ebetha obewa na mathina azu ni mama ibone mathelu oyu na mutume one okie akwa lilikana akwa siye we muito na lilikana inyamu sioki munenge sila wete inenga Thomas sila wete nondo in fact mubunga nitasema ile kwa ile